payun Bu. Bismillah nyebat asma di pangeran. Bismillah nyebat asma di pangeran. Sejak nyelanya werhela pintuan malar ayah manfaata kerenu kasih nupangan dena doa aduh jimat awaki kembang soja apa sareng ibu hidup teh anyar panganten nu tepung rayu nitiwanci nanas titip tata hari kita nyorang lagu ihu heula caca kumut ka papagah sepuh tawisna hidup Gusti kunci gedung kebahagiaan ayah disebut tapi undut mah anggur doa sangat mulus tidak mumpanya awur sakitu apa mitutur kasih kadedeh hati ulah ayah pancogregan gerak singkil tikiwari laksanakeun parentangan anu dipilih Gusti amin ya robbal alamin mugi Gusti ngatayungan ulah itu ngepi katilunya hiji dua tilu Quran biasa di awur-awur awur-awur artosa di awur-awur awur-awur biasa duit di awur-awur awur-awur biasa di awur-awur awur biasa di awur-awur awur-awur artosa di awur-awur awur-awur biasa duit di awur-awur awur-awur artosa di awur-awur. Alhamdulillah acara sahur banget kalau sekarang again Bugia kata pingahan atau putar bisa menghubungi rumpakan desa Pagodo sarang pamana konsernya. Oke, masih bisa rekan puasa nomor besar keilan ada yang bermain masih di Naragol 53 putaran buka kali wajah. Kantor oke kalau kopar tampilun pas di pertempatan khusus kanggo keluarga besar pemajat kali wajah begini tadi ngeresakeun suruh pangkawan tapi ngeresakeun munut lagu nama di atas pengisi di sini. Ayo sama sembang pang bagi apa nginteng kanggo para keluarga besar khusus kanggo para tamu lama bisa di pertempatan
sambil persiapan dua orang artis di Bali Beker di Antawista ayah sahawae wasep Neng Tet sarang Santi sarang Santi sarang nongtot sudah ke sarang nongtot